Айылдаштар, қарачы вообще страшный су келді бияққа. Үйдің барын қаптап атады. Үй кетті страшный. Қарачы. Вообще аңалды. Чолок теректен мондай суу түшүп атат, айылдаштар. Эркин байке, чоң арыкты жаптырткыла. Айылдаштар, мына бияк килейген суу каптап атат. Бияк жаман көрөсүңөр да кайра ачпа калады. Ачасын да айла жок. Бу бок көчөйлүктөр. Биякта деген канча үйдү алып атат. Билесиңер да кайра. 4 булак суу. Монда эле канча суу келет. Жол менен келген суу. Мол талалак жактан түшүп атат. Бул болсо тиги Ноот жактан түшүп атат деп аркы. Ноот жактан да суу түшүп атат, мол талалактан түшкөн суу. Мына жана биз жактан аңалган, кайра андан арткан суу келип биякты жеп атат. Азыр мояк кетсе, мояк жак полный бок көчө. Бок көчөнүн ылы жагы, трансформатор жак сууга толуп. Карачай моюнуңа аңалатасыз. Сасқа чөдөт бүт. Көйнеңе шайып калды. Тетяктын баары Баким айкен үйүн каптап кетти уже. Маяка суу атпай калды уже. Бияктан келип атат. Тиягынан чыгып атат. О мен ылдык кошуналарым абайлагыла. Чоң суда эле суу чыгып атат, карашы. Актерскенин этегин жууп кетмей болду. Ya bir bölük, narca bir bölük aslanmıyor, mu oluşuyor. Küçük sadik çaktardı, baykap koygula. Mosu ayılga çeyle gidip baratkadı. Erkin mayke küçüktü, sular jabıldı öyle. Erkin mayke var mı kurpada? Yağmur gayra başladı. Karavaça Erkin Bayken'in kolyası geldi. Erkin Bayken'in kolyasından geçti. 5 kulak su geçti. Hatta 5 mi? 5'ten köp. Bu yolak yandan gitti. Assalamu alaikum tuğanlar. Mına küçük saray. Arıktı, jiriptir, üstün arıktı. Jirdi de толық айтыш қиын бирок. Могу суу каяктан келип атат? Карагылачы. Кел могу күчүк, ошо күчүктү жырса керек. Азыр астын карыкка полный чүйүп атат суунун баары. Мындайра калай маяк, ал жер батсак. Мындайра калсам жол бар да. Ya, çukur эмес. Карагылачы могу сууну. Бу жерде бир кенен бир 7-8 kulak çöp atат, mına saraydı kaptap atат. Ayasın sarayı. Biyaka maçta saçta gelbeyt bu, egindi polni kaptap atat.